nende seas siis ka üks Eesti tiim. Zvienčiks mēģinās kā Romans Maišnieks mīties uz priekšu. 93 is Johan Lukk. Hop, Juhan, läheb ja samal ajal tuleb Maris Kaarjärv, tubli Maris, läks. Un mūsējā Ingrid nobrauks tāpat kā Oskars Muižnieks un būtad pārējās apdzīs. Ja Pavel Nurkin Venemaalt tulemas ka vahetusalasse. Well done, Pavel, well done. Nekā Latvija ir divkārtie vicečempioni Paevu Cauna riteņbraukšanā un pasaulē. Aga neid, kes meie siit nii-öelda vahe tribüüni alt läbi minemas, neid me näeme ja numbri all 93 on minemas Juhan Lukk ise. Läheb Juhan ja kui eksi, siis Samantha Tuup oli ka see, kes lõpetas oma rattadistantsi. No nii, ja taas ratta pealt maha järgmine võistleja, see numbriga 80 ja Riho Männi. Riho võistlemas vanusele siis 65 kuni 69. Age group.